ade Ferran Torres nkoma kakra wade atutwa ewo dwumade so na yesi wodi niema sisinse niani na keka de si eni abroni efran aye strategically na dia yesi players yesi some the last summer and babe pim ne player we make impact here pa aye Luis Jasa Bayern bobo ko na sign no efi Liverpool na sansa eba ne ntenato pa de abrante no aye 14 goals na abrante na nya in all competition edema Bayern bobo cafe ni inclusive ni impact Bayern team no was really pa and to feed the last summer ever players or Masama what team pano Jordan Campano aya Banta ya friend Luis Diaz Jotosumi no as you who go iketike player na Luis Diaz acquire Liverpool kofano adine Brante make us say ono top of the na papa ni impactor wono so emeki our Liverpool so na was really pa ana afa strong bobo kono wo mo kofa Brante de there is Joaquim Pinachelli ade akoda ne ebae na akoda no so yase wo kofa liga na ball pa akoda di Diagro Buta wono so 12 goals ana Brante no so ase afa so wo call Leona wo mo our Brante de ne ade Pavel aye switch and so akoda no so 11 goals ne kwano Jonathan Baggett enso no awo mepato enter Frankfurt akoda no so di dwuma ye pa and this season wo players as summer wo moto ma make impactor mepato ehun koma kakra ana media dan wo dwuma de so na wonim say no da Barca Edi Juma na Barca Juma no mo eboy no wo mo enso eche Real aye Racing Club Santander edi omo ho agro we de o ma anya nkrofo ebie edi ebi Ferran enya go ana afela mini yama enso enya ne de Barca fortress o wo mo de omo ntesa ya no omo de omo ya se o se adoyo we de bibia mo mbeye ama Juma no enso tuma e kama no ye reporter epa e wo Juma ne so no da AC Milan eti komo 40 omo sasabe o ma so ma fufura enye omunia no mpemfo so and Christopher Nkuku enya go and then Rabi Mpato akoda ne ko no 2 goals na no da brace ana opo ye ma ne ma kama edema esimena no bobo ko na no ye reporter and so etoja wo Italy and pay make it kakra ede ama wan sisa wo do so na me kokko bi menu akate reporter men say ka ya say ukokko bi menu a ya say this season one say player ne want ne Manchester United ye pa eje kobi menu esanse amawin ba no amawim sadan you so Brante sa ama obeka eba ma kobi menu ni bra peyin kwa ekosa atade a ya twere ene anim nyina free kobi menu ama amawim ba beka se enya santwe na o ma 20 ana ade ba kwate ade kwate a ode Brante ne kwa start game ha won de enya de so be ne sa anta ana te so peyin ya pam no na eno na manfo ehwe kwan a kobi menu ebe for so successful at Manchester United reporter men say ka say yes after say open economy say no Kobe enya de say Abrante na be ko bia sisia no ne bo any train no ye nyina man for fi say e kama no ye dia e fi Kobe menu akate e de eba e wo duma de so na no pe no ye ka tire e de ama e wo ye sese awodo so I ensure your number one account radio says the asantman ati e de atumni ai technicians ye aduma e otumi say e tie on white pa na enya zam godo video mu a o de ma minni agromla na me ba na ma ba be din komo ye e de ato beta Bruno Fernandes aye captain at Manchester United na yesi ope one player ese Marke Carrick wotimi ya successful Manchester United ejina no so pa Bruno Fernandes ka hom esanse yesi Bruno somewhere 2024 ana okodi nkomo se ye ka players anka wo mu bo Manchester United anka ne wonu Bruno enyaya anka onu mu esi akan emu ba ko anka be Marke Carrick esanse o 6 na Marke Carrick boy no ne 6 na obo amanfo bebre answer that and recognizing here amanfo bebre answer that mona basu ye better no a very important player at the Manchester United in a made edumo be passes up obema accuracy ewomu any the one name esitedam anke Manchester United anke say ye bo mabasu ye panka Brante we kan better no pain na say omubo ni din kakra bi makeka kakra bi na chase edina kwakwada enti reporter men say say eni ye oba be head coach ni dia amanfo say Bruno Fernandes in Chelsea saa semina no kan 2024 no me say ehu be hiane and some a reporter eba e wo dwuma so na pa me kwate ya yesi PSG bobo ko ne Chelsea Thompson wo mu captain Ketway Enzo Fernandes
wɔn tɛ so wɔn nyɛ Enzo Fernandez a wɔn ɛpɛ na wɔn ahase ne ntɔrɔ agye no edi nkɔmɔ ahwɛ sɛ Enzo Fernandez wɔbɛde pinie na wɔba abɛsia kan ɛde ama PSG boboko na anya hwɛ kwa no wɔn agye UEFA Champions League nti no ɛba friendly gan nso a wɔn agye a wɔn de trophy deɛ ɛnyɛ wɔn na ɛnyɛ Chelsea ya nansɛn na ɛgya sɛ yɛade Club World Cup ana yɛade ɛyɛ Conference League ɛgya yankɛ hwɛ sɛ league yi yɛbɛtumi agye na nneɛma baabi a nneɛma kɔ yi atɛsɛ yɛdandan yɛnsa ne anti Rosie ɛba yɛn nso ɛgya ne first match ɔwini yɛ ɔpɛ bɛka sɛ atrafoɔ kyɛn nom kyerɛ sɛ dabi ɛne yɛ afɛ ne ɔmo ano mo tia 3-2 report ne kyerɛ sɛ ɛkɔba sɛ Enzo Fernandez ɛbɛgye penia party a ɛne ɛm sɛ abrante ne bɛnya akɔ PSG boboko no ɛne yɛ report a mensɛ kam na Samuel Tite ana etu Madrid the 4-4 former Barcelona player ope player oma Barcelona fo hu se wonu onim ni right ye onim raye pa esa kwa we ya wo ma Barca fo so ye sibruta no ye Samuel Tite na Samuel Tite obaka ya tamo Barcelona Barca fo e ka so moto na kwa se nya de so obeko na Barca fo de ne ka Barca fo entres kari nyina onko na enkotena ana Barca fo dwan hu kwan ho ansa na brante na de penie na edokwa no obo a season crampo Barca for see you so was no problem at na akwai na anopai ose yanka man de for entiase se sisi idea ebimu yo mutim kwab na ose enye na anka onimpa de ade anka wa yese coach ananka owo the upper hand ewe bibia so but ukọ mandida wo mo promise Xabi Alonso yi Xabi Alonso ba he aduma obaye pa edema team no aye coach na yeso decide on the ese players ne ye enye players ni mom ana yeso mu decide edema coach no but I swear ukọ team ya aso maja players na ma players ni fili sa omo eso the 10 coaches no and the omo pep ana omo ye enu bi ana atu openya ne de Xabi Alonso Madrid ene Madrid akwa pamu ne no ayan koba kakwansa Samuel Tite adi eba e odwumade so Kylian Mbappe Loten reporter mensa aka sa Mbappe no yase matches all Madrid anim ye enya de sa brante na betimi abobi wo beka ya tama na omo ba bebo Spanish Super Cup final El Clasico e Saudi Arabia no me baba ka to se Mbappe any Saudi na sa Barcelona game nti ana mo ka se Mbappe emra Mbappe eba so no nya fully fit reporter yansa kakra tese empane ne ade no mo wa brante no se be ye obetimi abo game ade ama Madrid against Barcelona esa na Madrid for we gidie pa ese Mbappe boa win betimi aba nanka mpo ekoba se pambi ananka se nanka mo pam Xabi Alonso anka sa de na twetimi atwa bada eniema ankoye yasi eprano emu henya kakra enti abanta so na wanya fully fit and on Saturday we will game on ne 11 bebo abanta no omobi reporter mensa kam say against AS Monaco likely with anya de sa abanta no betimi enso abosa game ni bia no ay reporter mete every Kylian Mbappe akata na no permeka te dia mana yase Madrid team na tenase hu se ade no omajo mu players na ma players na ye gaga too much enti omo next summer ombe form ho adwene na nanka omunim se ade na ye coach asem na se anya hwe kwa no wini division 2 abasate ebo game na mama santrofo we ayi Madrid edina every tournament ma o ma hu se dabi ade no enye coach asem emoma players no nti yase Madrid pay for no se edu transfer window next summer players in the bebre o me form ho adwene wo mo ho na eno na manfa sase airpoint ene o ebe Vinicius Junior ebi so Eduardo Camavinga o Lantomani yeso mo nyade ene ade Jude Bellingham yeso mo nyade ne ade nti reporter menseka esa yese Madrid the next summer o me form ho adwene ne reporter eba e wodumade so na ene na Kike Sanchez well no I former Sevilla manager na o say ade ohu ye o Madrid attitude players na attitude na no ana edi Madrid nya emu bako Jude Bellingham sa ne attitude na ekwa no was it Jude Bellingham de ekwa body anka kakra na sa kwa na ye fe Vinicius Junior no wono ade no o ye na damage Real Madrid ye pa ana Madrid ehwe omudi ana players ne ye de omo ye was ye no na eha Madrid team no ento de obeka ama Madrid 40 asese kwanya
wɔma fa so ama mu players no ayɛ so ɔmanya power bi ni ade no ɛno ni ade a ɛha Madrid no boboko no ɛbɛha any professional coach bia ɔbɛba no ɔba bɛyɛ adwuma ɛwɔ Real Madrid ɛno yɛ reporter Kike Sanchez ɛyɛ Flores ɛnso ɛde ɛba ɛwɔ dwumadie so ɛna no pɛ meka kyerɛ ɛde ma ɛbo Chelsea say basikele ana afe ɛgya to sen yɛfa ɔmo nyi ligo ya ka fe na Chelsea fo ho enzo Maesca kan ya Chelsea fo anfi but reporter men say ka say Chelsea say ade and iron there ade so munya defender na oba be boye pa ezan say basikele de David amwa na Lem Rojino wo ba ye aduma o ye ne kwan a wo perfisa ofa so ball no Rojino say wo pe ball play center back Azebio Opebo playing center back player obetimi afa ball afa etire Ediabra center circle ho no ma ba be ma passes ne etumi abo eno ne ade a wo so ohia ye pa na ebisa se ja ayi ho basikele wo ye ne kama mo si dabi basikele dia enya de se obebo Chelsea team nti reporter menseka se Chelsea beto defender na omoto defender so dia ya de se tosin adela bia yo ana afa Benoit Baracel enkoda no wo mu mienu omo ho beka ene reporter menseka we eduma de so na eno na amanfo so ekoba sa dia George Kofia champion Chelsea beja ne kwan yesi Chelsea say akoda ne pa de oye project o se pa so beja akoda ne kwan de akoda no ni mpo ni boye pa ane kasa ball playing center back na akoda so onyini amani mu mia ball no bebo ade ama Chelsea no anya say ne wo mu pa players am ma beka Chelsea wo ma team no so ayeden ene reporter eba we dumade so na no pa me ka kire edi ama na Hans Flick na duma waye edi ama Bayern Munich anafe Barcelona boboko no yeso on de baby obeko bia goals so de we ten ni goals so no what the bema time or Bayern wo ball no 86 matches no na wa say 260 goals and wenya edi ama Bayern boboko no pato oba Barcelona wabo 89 matches 253 goals eso na ate kakra bi pe otimi se ene ma nyina aye kama Edema Hans Flick enti se wo fa head coach na ye Hans Flick dia kan wo se goals ne dia ene wo benya ne dodo pa eno enso nkoma kakra ne emrante esia de eba ne ntina to a ene ma ye kama Edema omo no ana wo school so eno I have a can ana afi Ellen Holland sa two players here 2020 goals no nyina eko ade man koda no wo motam aye limit ana so minute to do a wo maba ni nyina ya pa na sa abranta de Ellen Holland and wabo minute to do pa enum 1827 minutes and wabo wa hit 20 goals and afi Hurricane about 1344 minutes wa hit 20 goals nti yasi sisi de over the top 5 Major League Samnantia wo command goal scoring no wo muso enie na Mark Mayon goalkeeper edema Esiman Boko no Matisse Esi so mo man the new contract no me man no till 2031 na agreement no ma reche ansa atesa brantenche was sign and so edia metim no and two year team now kwakotona na dem so betua ye pa and so awon koma kakwa ne na kwabra reporter men say ka say yes Samuel Tofils ekoda ania mo hu sembi edi ewo afkon yimo na ene o ma twena so CAF HS discipline committee no etnas no woman afa no opinion so or guilty of a violation of sportsmanship rule and you oma ban the four matches CAF international matches and as a CAF matches be a no kwabna went to mean kwase official four matches we so yasa fan $20,000 so opinion so etimitia and so Samuel Tofils no na John Hettinger reporter men say we are trying the backroom staff the opinion the Thomas Frank and Tottenham Hotspur and so come kakwane asamwa janso akasa na asamwa ani ebisa say na oni Suarez asam no gusu ka na so oni Rio Ferdinand interview ana oteso ade ne de ono no abrante no on de in football de ote de abrante ne ye ase na de ama manfo adwa ono asamwa jan ye say akoda no waye ne ma won sama say wona nka opane se no wo de ball no du totem eno ne ade a wantima anya wo setem bia no ono say no onim sansa na
owum pro nyina kwabena bɛka no ho a kɔpem sɛ ne wudam na ɛno yɛ ade a ɛha adwen yie paa was it prior to that no waka penalty kick out ade bɛtɔ bɔ mako 20 ni nyina nti no confident moral no ho but ɛgya amfa into on there was Suarez nya ne he one Suarez yɛ fine pa one ni problem emom de adodo ntia se yɛ sɛ Suarez ti ball no asem agya eso panisha brante no ema onya so akatua no ana obode say na no ne the only thing na amanfo enso eka enwa asem somo titi sankasa e de fa Frank Di John say ono na yese oye adwuma ne ade Richarlison so no yes we plus 7 weeks no beba ne ade ana Fabian Schell so akọ surgery ni I am very successful at as a Newcastle player no ono so ade se ne surgery na ayakaba enti nkoba kakwane beta mami friends here but asamoah say or say the top 4 of any players are womu enso are making differences in different era kwabna was the era bia no Samuel Eto'o be di kan adna Didier Drogba ni era on be Sadio Mane era on so be na wayi Mohamed Salah and the 4 players are different era womu are making history in African football no no ye dia Samuel Jan Eddie Abba e wo dwumadi so na no pay and no so ana mi jana fin crofo ama so 7 nyina no yet to me Eddie Esia kwabna bibia ni akire dia on the first stream no born any kakra. Oh okay. Anti go back. Anti yes ramo. One our show no first one. I think you know. Sign